Достар, біз бұл чыгарышта япошкалардың екінші бөлігін көрсетеміз. Бүгін 2019 жылдың 7 декабрь, авторынок, Бишкек. Honda Accord жылы 2003, 2 объем, газ, бензиндік. $6,500, 0706 30 90 00. Honda Step бүгін RF2 жылы 2001, 2 объем, абалы жақшы дед, 5 вложение дед. $5,500, 0706 16 58 59. Toyota Cliver жылы 2000, объем 3, $7,700, 0703 42 42 86. Toyota Venom жылы 2002, 3 куб, газ, бензин, $5,700, 559 13 32 02. Honda Fit жылы 2006, объем 1.3, коробка вариатор, 218,000 км жүрді, пробег, абалы жақшы деді. Родной краска, өзінің краскасы деді, ешқандай жасалған емес деді. Ешқандай жасала тұрған бір жері жоқ деді. Без вложения. $5,700, 0707 95 52 44. Honda Step бүгін Spada, қара түсті, жылы 2003, 2 объем, автомат, $6,800 деді. Bir хазяин екен, Япониядан келгеннен бері. 0700 05 88 68. Toyota East жылы 2003, объем 1.5, $5,200, 0500 28 48 15. Toyota Mark X жылы 2005, 2.5, автомат, $6,300, 0500 72 72 72. Honda Odyssey жылы 2003, 2.3 объем, коробка автомат, пробег оригинал деді. C-Opsi деп жазып тұр, бағасы $6,000, 0552 98 80 00. Honda Odyssey жылы 2002, 2.3 объем, коробка автомат, $5,700, 0501 51 50 05. Toyota Gaia унасы срочно сатам деді. Жылы 2002, 2 объем, $4,700 деді. 0707 59 57 57. Срочно сатам деді. Шашын түрде сатып жатқан ашады. Анда номерге çalып,
боло турган баасын билип сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Step бүгін RF2-ni көрсөтөбүз. Жылы 2001, 2 объем, $5000. 0709 22 21 21. Toyota Aristo жылы 2004, 3 куб, расход жүзүнө 11ден 15ке чейин деп жазып тур. $5800, 778 45 12 08. Кожаный салон. Honda Fit жылы 2003, объем 1.3 автомат, $5700, 553 68 46 65. Honda Fit жылы 2004, объем 1.3 автомат, $5600, 553 68 46 65. Toyota Alphard жылы 2003, объем 2.4, $10.000, 776 66 80 05. Кара түстө Toyota Estima жылы 2000, объем 3, коробка автомат, абалы жакшы дейт, идеальный состояние дейт. $7700, 0709 48 48 49. Toyota Raun жылы 2003, объем 1.5, расход 7.8 деп жазып тур. $5800, 0708 30 11 11. Honda Step RF3 жылы 2003, 2 объем, $6000, 0713 15 12. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8 автомат, без вложений. $6000, 0770 67 72. Honda Accord жылы 2006, 2 объем, состояние отличное дейт. $6700, 0788 84 96. Honda Fit жылы 2002, объем 1.3, без вложений. Расход 7.8, коробка вариатор, $4700, 0507 22 22 90.
Toyota Winnom жылы 2002 3 куб $6500 0508 20 08 88. Honda Step Wagon Spada қара түсті. Жылы 2004 2 объем газ бензин $7000 0508 20 08 88. Honda CR-V жылы 2003 2 объем кожаный салон. Полный артыдағы алдыдағы отырыштар бары қара түсті кожаный екен. Бағасы $7000 0502 11 01 79. Subaru Forester жылы 2005 2 объем турбина $6300 0777 03 95 31. Достор, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жак калмаса, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Ошондой эле комментарий калтырып, суроолор болсо, сурооңуздарды калтырыңыздар. Биз суроолор боюнча ошол сиз калтырган комментарий боюнча эртең ошол унааларды тартканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.